Zaista ovo dijelo je kapitalno, to ste dobro rekli, a zbog više razloga. Naime, puno se piše o zločinima, posebno o zločinima genocidima i treba da se piše. Međutim, vrlo je bitno da se piše, govori na jedan vrlo kvalitetan način. Ovo je u suštini, ova knjiga je plod jednog, dobro ste rekli, 10-godišnjeg istraživanja i iz njega je izašla knjiga od 1400 stranica u 2 toma. I ono što je posebno bitno, vi danas ovu knjigu kada bi započeli da pišete ne bi je mogli uraditi na ovako kvalitetan način. Zašto? Pa vidite, tokom ovog istraživanja uzeto je negdje preko 200 video izjava. Nekoliko hiljada je upitnika popunjeno. Puno tih ljudi koji su davali ove izjave danas nisu među živima. To na ovaj način daje jednu veliku utemeljenost ovom istraživanju, odnosno knjizi, i ono što je posebno bitno, objektivnost. Dakle, tačno su po imenu i